ହାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ଆଜି କେମିତିକା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାନର୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିକ୍ସେଲ୍ ଲାବ୍‌କୁ ଚାଲିଯିବା। ଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଠିକି नो ମାରିଦେବା। ତ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ୟାକୁ ଟେକ୍ସଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବା, କାରଣ ସିଏ ଦେଉଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ଦେଉଛି। ତ ଆମେ ଯିବା 3 ଡଟ୍‌କୁ ଯିବା, ଏଠି ଯାଇକି ୟୁଜ୍ ଇମେଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀକି ଯିବା। ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିଦେବା ନା, ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଇମେଜ୍ ସାଇଜ୍ ଯାଇ କଷ୍ଟମ୍‌କୁ ଯିବା। କଷ୍ଟମ୍ ଯାଇକି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବ୍ୟାନର୍ ନାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାନର୍‌କୁ ଯିବା, କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା। ତ 2560ରୁ 1440କୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟାନର୍‌ର ସାଇଜ୍। ତ ଆମେ ପୁଣି ଯିବା, ପୁଣି ଯାଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ବ୍ୟାନର୍ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଛି। ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ବ୍ୟାନର୍ ସାଇଜ୍‌ରେ ଏଟା ଆସିକି ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଉଛି କି ଆମେ ଯିବା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ଯିବା, ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ଯିବା। କାହିଁକିନା ବ୍ୟାନର୍‌ର ସାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତିକା କ'ଣ କେର ସାଇଜ୍। ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି ଓ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା, ହଁ, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କଲି। ତ ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମୁଁ ଯାଇକି ରିଲେଟିଭ୍ ପାଇଁ, ହଁ, ଏଇଟାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି ନା, ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବଢ଼େଇଟାକୁ ଏଠି ମଝାମଝି ରଖିଦେବା। ରଖିକି ଆମେ ଏଇଠି ତଳୁ ଏମିତି ଟାଣି ଆଣିବା। ଆସିଲା ପରେ ଇଏ ଆସିକି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତ ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଖେଳ କରିବା। ତ ୟାକୁ କ'ଣ କରିଦେବା, ଲକ୍ କରିଦେବା। ତ ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାନର୍ ବନେଇବା। ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରଥମେ ଗଲା ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ରଖିବା। ଇଏ ଯେଉଁ ଏପଟେ ଅଛି ଆମର ସ୍କୋୟାର୍ ଅଛି, ଏ ସ୍କୋୟାର୍ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ରଖିବା କ'ଣ ନା, ଟେକ୍ସଟ ହେଉ କି ସେ ଯାହା ହେଉ ଆମେ ୟାରି ଭିତରେ ରଖିବା। ତ ୟା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମର ଗୋଟେ ଲୋଗୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା, ବୁଝିଲ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏଇଟା କାହିଁକିନା ଥମ୍ବନେଲ୍ ପାଇଁ ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଇଠି ରଖିବା ହେଲା। ତ ଏଠି ଆମର ଫଟୋଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଦେଲି। ଫଟୋଟା ରଖିଦେଇ କ'ଣ କରିବି ନା, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଉଛି ପୁରା। ତ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ସାଡ଼ୋଟାକୁ ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେବି। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଡ଼ୋ ରଖିଦେବି। ରଖିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେବି ନା, ଏତିକି ରଖିବା। କେତେ ନା 11 ପୁନ୍ତା ରଖିବା, 11 ନୁହେଁ 15 ପୁନ୍ତା ରଖିବା। କରିକି ଓକେ ମାରିଦେବି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ, ସ୍ମୋକ୍ ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବି। ସ୍ମୋକ୍ ବଢ଼େଇ ଦେଇକି ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦେବି। ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିକି ୟାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, 2 3 2 ରଖିବି ହେଲା। 2 ରଖିଦେଲି, ଇଏ ହେଇଗଲା। ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଆମେ ୟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ତାପରେ ତାପରେ ଟେକ୍ସଟ ଯିମି। ଟେକ୍ସଟକୁ ଯାଇକି ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବି ନା, ମୋର କେଉଁଠି ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଇଏଟା କରୁଛି ନା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଟିଚ୍ ଦୁନିଆ ହେଲା। ଟିଚ୍ ଦୁନିଆ। ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଠି ରଖିଦେମି ହେଲା। ତ ଇଏ ହେଇଗଲା। ସିମ୍ପଲ୍ ତରିକା ମୁଁ କରିମି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଇଏ ରହିଗଲା। ଏଇଠି ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ଷ୍ଟେପ୍ କ'ଣ କରିମି ନା, ୟାକୁ ଟିକେ ମଡ଼ିଫାଇ କରିମି। କେଉଁଟା ରଖିମି ନା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରଖିଦେବା। ରଖିଦେଇକି ଇଏ ଯିବା, ୟା ଭିତରେ ପ୍ରଶାନ୍ତଟାକୁ ରଖିଦେବା ହ୍ୱାଇଟ୍, ଆଉ ଟିଚ୍‌ଟାକୁ ରଖିଦେବା ବ୍ଲୁ। ମଡ଼ିଫାଇ ଟିକେ କରିଦେବା ଆମେ, ମଡ଼ିଫାଇ ଦୁନିଆଟାକୁ ରଖିଦେବା ଆମେ କ'ଣ ନା, ହ୍ୱାଇଟ୍ ରଖିଦେବା। ଏଇଟାକୁ ରଖିଦେବା ହେଲା। ଏତିକି ରଖିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଷ୍ଟାଇଲ୍‌କି ଯିବା। ଷ୍ଟାଇଲ୍‌କି ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଫ୍ରଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ୟାକୁ ଉପରକୁ କରିଦେବି। କାହିଁକିନା ୟା ଉପରେ ଆସିକି ଟେକ୍ସଟଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ କରିଦେଲି। ତ ଏଟାକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଟିକେ ଖାଲି ପଛେଇ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିଦେବି। ରଖିଦେଇକି ନା, କ'ଣ କରିବି ନା, ରଖିକି ମୁଁ ସ୍ମୋକ୍‌ଟା ବଢ଼େଇଦେବି। ସ୍ମୋକ୍‌ଟା ମୁଁ କ'ଣ ରଖିମି ନା, ଏଇଟା ରଖିମି ଇଏ ବାଲା କଲର୍, ୟେଲୋଟାକୁ ରଖିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା।
येलोटा रखिने केमी देखा जोटा भल लगे से मत लगे बोधे ग्रीनटा मत भल लगे तो ग्रीनटा रखीदे ग्रीनटा रखीदेकि एटी साडटा आम रखीदे कौन व्हाइट रखिया व्हाइट रखने भल लगे तो डबल मारिक रखिया कहीं डबलटा मारिक रखिया डबल मारिदेले तो ये होगा तो ये तीनटा को आम कौन कर लॉक करदे लॉक करदेले ना हाँ लॉक करदेकि तापर कौन स्टेपटा करिया तो ये आम रखिया ना कौन फॉलो मी फॉलो फोल्डेबल आसीगला फॉलो मी मोर मोर रखीद है मोर रखीदे ये कौन कर सिलेक्ट करदे तो यहाँ रखीदे ये है तो यहाँ को आम रखीदे ये रखिकी रखिकी कौन करिया ना एक आम रेड चिन्हटा को देदेवा है तो ब्लू देदेवा ठीक अच्छे ब्लू देदेवा ब्लू दे देकी स्मोकटा व्हाइट रखीदे स्मोकटा 10 रखीदे साडटा को आम रखीदे ये तापर या आम कौन करवा एटा को सिलेक्ट करदे तो या कौन करवा ना आम पीएनजी गोटे डाउनलोड करवा तापर आम कौन करवा ना एटा को आम फास्ट एटा को डिलीट करदे डिलीट होगा तो यहाँ को आम कौन करवा ना हाई क्वालिटी आम डाउनलोड करदे तो केमतिया करिया एक्सपोर्ट इमेज एको हाई क्वालिटी डाउनलोड ये छाड़ ये कथा छाड़ आम डाउनलोड कर डाउनलोड करके एडिट फोटो को जीवा तो आम ये कौन कर लोगोटा को सिलेक्ट करिया तो यही है आमर आसीगला तो ये आम कौन कर ऑल सोशल मीडिया स्टिकर को जाइकी स्टिकर आइला जाइकी यूट्यूब मारदे तार यूट्यूब मारदेने आम कति यहाँ पलि आस तो यहाँ पलि आसिले आम कौन करवा ना यहाँ आम कौन करिया ना ये रखीदे है तो यहाँ रखीदेकि आम कौन करिया ना स्मोक को टिके खाली बढ़ेदवा के 15 रखीद 10 रखने ठीक है ना 10 रखीद 10 रखीदेकि आम कौन करिया कलर छाड़ साडटा को व्हाइट रखीदे व्हाइट रखीदेकि एटा को 0 एटा ओरिजिनल ये दोनों को 0 रखीदे है तो ये पूरा सिंपल तरीका मु कौन है ना एटा को मु क्रिएट करनी तो को करदेला कर सारा पर आम कौन करिया ना यहाँ टिक मारदे टिक मारदे को कौन कर सिलेक्ट करदे एमती करदेकी तापर कौन करिया ना इफेक्ट को जीवा इफेक्ट को जाइकी आम शार्पनर को आम सिलेक्ट करदे इसको बढ़ाई देने कौन हम हाँ ठीक अच्छे होगा तो एक डाउनलोड करदे डाउनलोड सिलेक्ट कर डाउनलोड करदे डाउनलोड होगा बोधे हाँ डाउनलोड होगा ये एड दब एड को आम इग्नोर करिया तो या भर यूट्यूब भर आसिया यूट्यूब भर को आसी सारा तो आम तापर कौन करवा ना तो आम एडिट चैनल भर को आसिकी जो लिखाई न्यू वीडियो एवरी यूट्यूब भर को आसिया यूट्यूब भर एडिट चैनल को आसिकी न्यू वीडियो एवरीडे कौन लिखी मु भी ठीक से पढ़ी पारनी देखाऊनी बोली ता भर आसिक ये सिलेक्ट करदे करिकी आम कौन करिया ना एटा को एमती रखीदे ये जूम एमती थी जदि आम कौन करवा ना एमती रखीदे तो ये कौन हम ना पूरा सिलेक्ट हो ये होगला देख लो होगला तो आम कौन कर सीधा ये सिलेक्ट करिया या भर को जीवा गलापर देख लो तो केमी आसिक बैनरटा रहीगला एमतीका बना जाए ना कौन यूट्यूब बैनर तो वीडियो भल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदेव आउ छुटिया कमेंट करके कहीदेव कि केमितिका होइछि वीडियो आ देखि पारथबे कौन लिखाई ना प्रशांत टीच दुनिया कारण टीच दुनिया एटा हूँ मो यूट्यूब चैनल जो टेक मु कहबी तो सेटा और गेमिंग चैनल भी अच्छी
तो बहुत गुड़े चैनल अच्छी ये हूँ मोर ब्लॉग चैनल भितर को आसिक जदि आम देखिए ना कौन ये हूँ गेमिंग चैनल गोटे अच्छी तो गेमिंग चैनल भितर भी ये दुईटा अच्छी वीडियो किसी मु अपलोड करी तो एमतीका अच्छी आ तो वीडियो जब भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए।